Congo ni igihugu cyuzuyemo ishyamba ritagira iherezo. 60% by'ubuso bwose bw'igihugu ni amashyamba gusa, bituma rikurura abashakashatsi n'abanyamateka bibanga kuva kera, ariko rikabika amabanga ateye ubwoba atuma isi yose yagarika umutima. Mu mutima w'ishyamba rya Congo hari ibintu byarenze kubera nk'udushya cyangwa ibitangaza. Ni ibintu biteye ubwoba, bimwe bitigeze bisobanuka neza kugeza n'uyu munsi wa none. Abaturage barabibona, abashakashatsi bakabishyira mu bitabo, naho isi yose kabyumva nk'ubutumwa bw'inkomoko iva mu mwijima w'isi itaramenyekana. Uretse inyamaswa nini n'amashyamba arimo ingufu zidasanzwe, hari ibindi bintu byigeze kubonwa ariko ababibonye bikabagirira nabi. Congo si igihugu gusa, ni agace k'isi kataramenyekana neza k'inyuma kabamo ibitangaza n'ibiza bihishe mu ndiba yabyo. Murakaza neza ku Inkomoko bw'ishyamba, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza inkomoko y'ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Wicikwa n'amabanga, inkomoko y'ibicanganye n'ibitavugwaho rumwe, tubagezaho muri buri kiganiro tubategurira kuri isheni yacu kandi yanyu. Muri make, aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Icyo bigusaba rero ni ugukanda subscribe ndetse no gukanda ku nzogera kugira ngo ubone amakuru mashya mbere y'abandi. Niba kandi hari inkomoko y'ikintu wibaza kidasanzwe gikomeje kugucanga nawe, dusangize mu gice cy'ibitekerezo cyangwa se comment, natwe tuzagaruke tukubwira ibicanganye kurushaho n'uburyo wabyitwaramo. Kandi niba wakunze ibiganiro by'inkomoko, ibuka kubisangiza inshuti n'abavandimwe kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Nge ndimugira banga ati umucukumbuzi w'ibihishwa n'amayobera atavugwaho rumwe. Mbahaye ikaze muri uru rugendo. Bimwe mu bintu bidasanzwe biba mu mashyamba ya Congo. Ku mwanya wa 15 turasanga icyo bita mahamba, ni igikoko cyo mu mazi giteye urujijo n'ubwoba. Mu migezi iremereye ya Congo havugwa ikinyabuzima gikanganye cyitwa mahamba. Abahatuye bazirikana inyamaswa nk'igitangaza n'icyago gishyira ubuzima bw'ibindi biremwa mu kaga igihe cyose kigaragaje. Bivugwa ko mahamba ishobora kugera muri metero zisaga 15 ikaruta ingona zose mu burebure no mu ngufu. Abagiye babona igicucu cyayo bavuga ko kigendera mu mazi nk'umuzimu, kigatemba mu mwijima wo munsi y'ikiyaga, kigatega amato n'inyamaswa mu buryo butunguranye. Ku baturage b'ihembe ry'umugezi wa Congo cyangwa se Fleuve Congo, mahamba si inkuru, ni umurage wabo w'amayobera, ikibutsa ko hari ibiremwa bikiri inyuma y'ubumenyi bw'abantu. Ku mwanya wa 14 turasanga aho ubutunzi bw'isi buhinduka umwijima, tuhasanga amabuye ya cobalt. Mu majyepfo ya Congo, cyane cyane mu ntara ya Katanga, havumbuwe ubutunzi isi yose ikeneye, cobalt. Ni igikoresho rukumbi gituma telefone, mudasobwa na za moteri z'amashanyarazi zikora. Ariko inyuma y'ubukungu bw'isi hari umwijima w'ubugome n'icuraburindi. Abana bato bakora mu mashyamba y'amabuye, bamwe bafite imyaka 7 gusa. Abakozi bakorera mu birombe nta bikoresho byo kubarinda bagira, bahumeka umukungugu barimbura gahoro gahoro. Impanuka zihoraho kandi ubuzima bw'abahakora ntibuhabwa agaciro. Raporo z'imiryango mpuzamahanga nka UNICEF na Amnesty International zerekanye ko aya mabuye y'akataraboneka ari bwo bwoko bushya bw'ubucakara mu isi. Reka tunyarukire ku mwanya wa 13 aho tuhasanga Zinji. Zinji ni umujyi wibagiranye w'ubusitani bw'abakurambere. Mu gace kitwa Virunga hari amagambo akomeye yavuzwe n'abakurambere. Hari umurwa wasaga n'uwaturutse mu bundi bwami bw'ikirere. Uwo ni Zinji, umurwa w'ibanga utarigeze ugaragara neza ariko wibukirwa mu mateka n'imvugo z'abashakashatsi. Amazina Zinji yavuzwe mu rurimi rwa kera rw'Igiswahili n'Abarabu, bisobanura abirabura. Bikaba bivugwa ko abaturage baho bari bafite ubushobozi bwarutaga ubw'igihe cyabo. Abashakashatsi nka Henry Morton Stanley bajyanye n'amateka avuga ko Zinji yari yuzuyemo imiturirwa ikozwe mu bidashobora gusenyuka. Ikoranabuhanga ryari riri imbere cyane ridatandukanye n'irya b'iki gihe, n'ubukungu bwarutaga ubw'abami bo mu bihe bya kera. Hari abemeza ko Zinji ari umurwa w'ubwoko bw'abantu bwabayeho mbere y'amateka azwi, ukaba warazimye kimwemo ugasigara mu nkuru n'imitwe y'abawushakishije, ariko ntibabone ikimenyetso na kimwe cyemeza aho uherereye. Ku mwanya wa 12 turasanga igice cy'iburasirazuba cyuzuye ibirunga, aho isi igiyoberwa ibyaho. Congo izwi nk'igihugu cy'ibirunga kubera ibikorwa byabyo byo kuruka bitigeze bihagarara mu mateka y'isi. Mu ntimba z'agace k'ibirunga hari ibirunga bimeze nk'imitima yakumurira munsi y'ubutaka, bisandara igihe bishatse ntibigire n'umwe bibabarira. Nyiragongo, ikirunga cy'amateka, ni kimwe mu birunga bikomeye ku isi gifite ikiyaga kinini cy'amazuku ashyushye hejuru yacyo, cyasandaye umwaka wa 1977, mu mwaka wa 2002 ndetse no mu mwaka wa 2021. Buri gihe gisenya ku kigero gihambaye, kirakonja kikongera kigahumeka nk'inyamaswa ikanganye idashobora gukumirwa. Hafi yacyo kandi hari nyamuragira, cyo ni nk'umwana w'umuriro ushyushye cyane utajumererwa nabi no gusandara. Ni kimwe mu birunga bikunda gusohora ibikoma byacyo buri gihe, bikangiza amazu, ibidukikije n'ubuzima bw'inyamaswa mu maso y'abahatuye.
Ibi birunga ni ibinyabuzima bifite umutima kandi bigaragara ko hari ubundi butumwa bw'amayobera buhishwa munsi y'ubutaka bwa Congo. Ku mwanya wa 11 turasanga icyo bita emerantuka, igihangange cyica cyangwa se umusirikare w'ubwiyahuzi w'ibishanga. Mu mibande n'ibishanga bya Congo havugwa ikinyabuzima cy'igihangange cyiswe emerantuka. Abenshi bakita rampage killer kubera uko kivugwa ko gisakiranya byose kititaye ku cyo gihuye nacyo. Kivugwa nk'inyamaswa imeze nka dinozori, ikagira n'urusaku rwayo. Bavuga ko gishobora kuba gifite metero hagati ya 7 n'8 z'uburebure. Gifite kandi uruhu rumeze nk'amashyamba y'ibiti bishaje, rurakomeye cyane kandi rufite ibimeze nk'amabuye. Kivugwa ko kiba mu bice byihishe bya RYA swamp ndetse no ku mipaka ya Cameroon na Gabon. Amateka yacyo yanditswe n'abamisiyoneri n'abagenzi mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, ariko abo bose ntibigeze basobanura neza icyo babonye. Bagarutse bafite ubwoba bwinshi mu maso y'amoko nka baka. Emerantuka si inkuru gusa, ni ikiremwa cy'undi mubumbe gihagaze ku marembo y'amazi nk'umurinzi w'ibihe bya kera. Ku mwanya wa 10 turasanga icyo bita RYA indiri y'inkende z'ubwenge budasanzwe zifite umuco wazo wihariye. Mu misozi migari ya Nwambere Ndoki National Park hari agace kazwi nka RYA kamaze imyaka kari mu bwiru bw'abashakashatsi. Aka gace gafite amashyamba adacibwamo n'umuntu uwo ari we wese. Kagira inyamaswa idasanzwe, inkende za chimpanzee zifite umuco udasanzwe, ubwenge n'imikorere yihariye kuruta izindi ku isi. Abashakashatsi b'ikigo Max Planck Institute bamaranye imyaka irenga 30 biga ibi binyabuzima. Abakunze kuhaza barimo Dr. Cricket Sands na Dr. David Morgan bavumbuye ibintu bitigeze bibaho mbere. Inkende zikoresha ibikoresho byo gutera amafi, izindi zifungura imbuto zikoresheje amabuye nk'uko abantu babigenza. Ubuzima bwazo bw'imiryango, umuco n'itumanaho rikorwa mu buryo bukanganye. RYA ni laboratoire y'inyamaswa ikora mu buryo bw'ikirenga, igice kitigeze gihindurwa n'umuntu, gisa naho cyabitswe n'ijuru ngo kivumbura amabanga y'ubwenge bw'ibizima bitavugwa. Ku mwanya wa 9 turasanga amajwi adashobora gusobanurwa. Ni amajwi aturuka mu mwijima w'ishyamba. Mu ndiba z'ishyamba rya Congo hari amajwi aturuka mu mwijima amaze imyaka myinshi ateye ubwoba bahatuye n'abahashakisha. Ayo majwi avugwa nk'andi atarigeze yumvwa n'amatwi y'umuntu, aririmbwa mu kirere nk'induru y'icyaremwe gitazwe. Aya majwi abaririmbira mu kirere nk'induru y'icyaremwe kitazwi cyangwa kitumvikana neza, agakubita ku biti akagenda atangirana n'umuyaga ukonje, imwe na rimwe agasigara mu bwonko nk'inzozi mbi kuwa yumvise. Bivuga ko aya majwi yumvikanye kuva mu myaka yo hambere kugeza mu mwaka wa 2005 kandi nta muntu n'umwe uramenya aho aturuka. Abahanga batanze ibitekerezo bitandukanye. Bamwe bavuga ko zaba ari imbaraga z'isi zizwi nka shifting tectonic plates, abandi bavuga ko ari ubwoko bw'inyoni cyangwa inyamaswa itaramenyekana iba muri iri shyamba rya Congo. Abandi bemeza ko ari amajwi y'ibiremwa byaheranywe n'ubuhumekero bw'ishyamba. Mu rugendo rwo mu mwaka wa 1998 Dr. Karen Anderson yafashe amajwi afite urusaku rudasanzwe, izijya kumera nk'amajwi y'ibinyabuzima bikomeye cyangwa imbaraga z'imyanya y'isi amaze imyaka 100 adasobanuka neza. Ku mwanya wa 8 turasanga abo bita abaka, n'ubwoko buzwi nk'abana b'ishyamba. Mu mashyamba manini ya Congo Basin Congo hari ubwoko bw'abaka. Abantu bamenyerewe ku buzima bw'ishyamba no ku mibanire n'imyuka yaryo. Abashakashatsi bamaze imyaka myinshi babukurikirana, batunguwe n'ubushobozi bwabo budasanzwe gushobora guhanahana amakuru batavuga, baterekanye, batanakoresheje ikimenyetso na kimwe. Mu gihe cyo guhiga cyangwa gutoragura ibyo kurya, abaka babasha kumenya aho mugenzi wabo ari, icyo abonye n'icyo akeneye. Ibintu bibabera ngombwa mu buzima bwabo bwo mu ishyamba ridaca mu rumuri rw'izuba. Ibi byitwa telepati, ariko ku bakabo babyita impano y'umwuka w'ishyamba. Bivuga ko imyuka ya kera y'ishyamba ari ibaha ikigeragezo cy'ubuhanga. Abashakashatsi bo bakomeje gukusanya ibimenyetso, amaperereza n'ubusesenguzi, ariko kugeza n'uyu munsi wa none nta bisobanuro bya siyanse byigeze bisobanura neza uko abaka babikora. Ku mwanya wa 7 turasanga amoko agenda abura. Mu myaka ishize amoko yo muri Congo yatangiye kuburirwa irengero bitewe n'intambara, kwangirika kw'amashyamba n'irukanwa ryabo mu butaka bwa kera. Abo bita mbuti pygmies, abatuye ishyamba rya Ituri mu myaka y'ibihe byose, bari abantu bamenyereye ubuzima bwo guhiga no kwegeranya, bakagira ubuzima bushingiye ku bumwe n'ishyamba. Ariko intambara, kwigarurirwa kw'amasambu n'ibikorwa byo gutema amashyamba byatumye bagenda basenyuka nk'umuyaga uhuha udasiga ikimenyetso na kimwe. Abatwa bo mu misozi y'ibiyaga bigari bahindutse impunzi mu gihugu cyabo kubera ibikorwa byo kubungabunga parike, intambara n'ubukene. Iminsi myinshi bamaze bavanwa mu ishyamba yabasize nta butaka, nta muco, nta n'imizi.
bambuti n'andi moko menshi yo mu mashyamba ya Congo amaze imyaka myinshi acitsemo ibice. Hari aho hari imiryango yabuze burundu, abandi bagiye mu mpunzi n'inkambi zitandukanye. Amateka yabo, indirimbo zabo, imbyino n'umuco wabo, bimwe muri byo byagiye bigendera mu mwijima nk'ishyamba ribataye. Ku mwanya wa gatanu turasanga ikinyabuzima bita Kasai Rex. Ni ikinyabuzima cya kera kidasobanurwa n'amateka. Mu ntara ya Kasai hari ikindi kiremwa kivugwa mu bihe byinshi, Kasai Rex. Bavuga ko ari inyamaswa imeze nka dinozoro itagipfa, ikiboneka mu mashyamba no ku nkengero z'umugezi wa Kasai. Icyo kiremwa kivugwa ko ari kinini, giteye ubwoba, gifite uruhu rumeze nk'amagaragamba n'amaso adasanzwe. Amoko ya bambuti n'abaka bamaze imyaka babivuga. Bavuga ko hari ubwo bahura nacyo ku manywa cyangwa ku mugoroba gishaka kureba no guhiga ibindi binyabuzima. Mu mwaka wa 1950 umushakashatsi w'umubirigi Bernard Hevermans yagiye mu bushakashatsi bwimbitse, yakusanyije ubuhamya, yasesenguye ibirenge by'inyamaswa byabonetse ku nkombe z'umugezi. Yandika ko hari ikiremwa kitazwi kigenda gikwirakwira mu mashyamba, ariko siyanse ntirabyemeza kugeza uyu munsi. Abashidikanya bavuga ko ibyo babonye bisa n'ibindi binyabuzima bikoza imitwe mu mashyamba y'igihishe, nyamara batuye mu karere bo baracyemera ko Kasai Rex itari inkuru, ahubwo ari ikinyabuzima cyakomeje kubaho kuva mu bihe bya kera cy'isi. Ku mwanya wa kane turasanga igihangange cya Mekerembembe. Ni ikinyabuzima cya kera kitajya kiboneka mu mashyamba manini y'igihugu cya Congo. Hari inkuru ivuga ku kiremwa cya kera kitaramenyekana neza. Mekerembembe bavuga ko ari igihangange gisa na za dinozore za kera, gifite umubiri munini n'amaguru maremare nka sauropods. Icyo kiremwa cyashishikaje cyane abashakashatsi n'abakunda amayobera kuva mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20. Amoko yo mu ishyamba nk'abaka n'abayaka bavuga ko bahuye na Mekerembembe mu mazi y'umugezi wa Congo no mu mashami yawuturutseho, cyane cyane mu gice cya Rikawara. Bavuga ko kiri mu mazi, kimeze nk'igitangaza kibaho ku yindi si, gifite imbaraga zidasanzwe kandi gihita kigendera mu ishyamba nta rusaku. Mu mwaka wa 1980 n'1990 abashakashatsi nka RYA na James Powell bagiye mu bushakashatsi bwimbitse bashaka ibimenyetso. Babonye icyobo kinini kimeze nk'aho cyakoreye uburiri cyangwa aho cyashatse gutera amagi. Bahabonye kandi imirongo y'ibirenge bitamenyekana neza, n'ukwangirika kw'ibiti n'ibimera bitagaragara aho bituruka. Ariko kugeza n'ubu Mekerembembe iguma kuba ikinyabuzima cy'amayobera hagati y'imigani, ubwoba n'ubushakashatsi butigeze bwisobanura. Ku mwanya wa gatatu turasanga indwara zikomeye mu gihugu cya Congo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ihura n'ibibazo bikomeye by'indwara zihitana abantu benshi. Mu myaka ya vuba igihugu cyahuye n'ubwiyongere bw'indwara nka measles, polio, malaria, ebola na covid-19. Izi ndwara zashyize igitutu gikomeye ku buvuzi bwa Congo, busanzwe bufite ibibazo bikomeye n'ibikoresho bike kurusha ibindi bihe byose. Ebola mu mwaka wa 2018 n'2020 mu majyaruguru ya Kivu no mu ntara ya Ituri yishe abantu barenga 2200. Na covid-19 kandi yongeye kwerekana ubushobozi buke bw'igihugu mu gukumira icyorezo. Ibikoresho by'ubuvuzi ni bike, abaganga bacibwa intege n'amikoro make. UNICEF yatanze impuruza ivuga ko abana ari bo bari mu kaga kurusha abandi kubera inzara, imirire mibi n'indwara zituje mu gihugu. Kongo ikomeza guhangana n'iki kibazo cy'indwara nk'igihugu cyambaye ubusa imbere y'ibiza bitagaragara. Ku mwanya wa kabiri tugana ku musozo turasanga icyo bita dingoneka. Ni inyamaswa ihuriweho n'imigani y'ubwoba. Mu mazi n'ibiyaga bya Basin du Congo abaturage bavuga inkuru y'inyamaswa y'amayobera izwi nka dingoneka. Bavuga ko imeze nk'ihuriro ry'intare, idubu n'ingwe, ikagira umurizo usa n'uwifi, ifite uruhu rudasanzwe. Ni inyamaswa ihora ifitanye isano n'ubwoba ndetse n'ibitero ku bantu n'inyamaswa. Ibyo byatangiye kuvugwa mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20. Umuhigi ukomeye John Fred Jordan yigeze kwibona hafi ya Lake Victoria mu mwaka wa 1907. Yavuze ko yabonye ikintu kimeze nk'inyamaswa yo ku yindi si, gifite amaso mabi n'umubiri uremereye. Mu mwaka wa 1910 umuhinde n'umushakashatsi Edgar Brecher Bronson yasohoye igitabo Unclosed Territory. Harimo inkuru yakuye ku baturage bavuze ko babonye dingoneke, bakayivuga nk'inyamaswa igenda mu mazi nk'igicucu cy'umwijima. Nubwo habayeho kwitega byinshi, nta gihamya gikomeye cyabonetse. Icyakora ku baturage baho, dingoneke ni inyamaswa ibaho koko, kandi abatuye icyo gice bavuga ko ibaho ku rugero rurenze uko abantu babyiyumvisha. Ku mwanya wa mbere ari nawo wa nyuma turasanga umudugudu witwa Gibadolite. Gibadolite ni umudugudu uherereye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Congo. Wamamaye cyane mu gihe cya Perezida Mobutu Sese Seko wayoboye Congo kuva mu mwaka wa 1965 kugeza mu mwaka wa 1997. Mobutu yahinduyemo Gibadolite ikintu kitari gisanzwe: ikiraro cy'ubutunzi, ubukire n'igitangaza cy'imitungo ye bwite. Aho niho habagamo Versailles y'ishyamba, inyubako ya perezida yuzuye marble, zahabu n'ibikoresho by'ikirenga. Hari harimo kandi ikibuga cy'indege mpuzamahanga cyakira indege nini
n'imyidagaduro n'imitamenwa itarigeze iboneka mu kindi gice cya Congo na hamwe. Mobutu yakundaga kwakirira abakomeye, abahanzi n'abakozi b'ibihugu bitandukanye, ariko nyuma yo kuvaho umwaka wa 1997 Badorite yaguye mu mwijima, ibya kera byarangiritse, ibya zahabu byarasahuwe, n'inkuru yacyo isigara nk'igitangaza cyariho ariko cyashizemo ubuzima. Reka ibi bintu bidasanzwe biteye urujijo mu gihugu cya Congo natwe tubisoreza. Tuzagaruka n'ibindi mu gice cyacu cya kabiri mu kiganiro cy'ubutaha. Nje nk'ibisanzwe ndumugira banga ati aha ni ku Inkomoko official, aho ushobora gusanga ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye utasanga ahandi. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza muri hose mu bice bitandukanye by'isi.